Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi wa la'tisami illa billah. Wa ma tawakkuli wa la'timadi illa 'ala Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Yu'til mulka liman yasha' wa yanzi'ul mulka mimman yasha' wa yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' biyadihil khairi innahu ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu 'alal 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bil haqqi wa qamu bihi ahra. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah 'alaina bima'rifatil 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadje pagsarang syukur tebi, tiya na kitebi isab, may kay pagkaswa-kaswa, yene si elaw in-inen. Yene si iskijol tebi, atawakan iyene si pagkadewan tebi, si kahaba elaw isnin, we niya pangadji tebi, kahaba lisag dembuwa sa elaw in-inen. Pahap tebi niyatten bidangan padangan. Paggebisan pesaing di hadji amalan. Bangga lai ikhlasin. Bangga lai pagperembus-bus. Dialim pangatayan. Yene si amal ibadat hininang numian. Bisan pesaing di hadjenen. Niya waktune pinda amal ibadat numian tujuduse. Atat kala ien sababan. Peminjalaan kau. Duk pemincanaan kauhin. Tek kali silaw akhirat may pong tinai mulia. Subay pilmi ines sebuwe tewi. Delu pinesuleya ebot narka jahannamin tek kasilaw dembuli. Si telu manusia. Si may abakas magjihad. Si may bakas mag-urong magnanafaka. Si may abakas magbabas sa Quran. Sumagawa magjihad duk tegel lalwe bahani. Mas sa Quran duk tegel lalwe iye magbabas sa atawakan may hap suwalanin. Meg-uurong duk iya tegel bennal iya miyan sayu atawakan dayahan. Sinabab amban iya ni kamagkaat
kamaggaat sin iyan atayrele kamaggaat sin ikhlas ga pen na dem ate iyan ammal me tamanan mahidjat syubhat mian tehinang iyan poonan pangajaban siya hintek kali siya dem buli me pong tinai si agama payamanun bi siya tagna pinasuleyab ebot narka jahannamin tek kali siya iyan. So manjari may umat Islam last lecture TV itu sing ngapat-ngapat ngaji te subahat we TV pasalan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa ingge iene bentuk kahalan ten bilai bang iene pan me nikmat iene malaihin bang iene pain iene me kinakan TV malaihin te subahat we TV bang ine ne pain ine me kaandahan tebi meleihin amban me hurul ain sampai te syubahat we tebi me pakarajaan miaan me pong tinaimul liya. So arak short waktu tenbi arak kitebi tumaha sumagua pegge gaubus tapik tenbi ine meaan oras ien me pong tinai kalasahan sampai ke janjian kamueku bain ku atat kala koronia waktu tebi pabalik la isya tambus tebi iene tapik tebi bakas katagnaan tebi miaan. So tiyan ku tabalik miaan ganta iene ngurung lecture si Facebook tebi ngapat-ngapat inen. So continue tebi tambus tebi iene bakas katagnaan tebi pasalan kahalan surgain me pong tinai kalasahan. So elaw inen elaw inen me pong tinai mulia. Inexplain tebi atawakan sinan rasaitin bi. Yene me tilew kadendehan atawakan keekah namban me kerendehan si zaman tebi kuitwin inen. So kerendehanin mabaya duisa basik surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagua amban me iene tileude way tuan iene te syubahatin me ni'mat kelelahan ni hajja atawakan iene me ni'mat miaan dem surgain suku si kelelahan ni hajja ga niya te syubahat iene miaan suku tasabbut suk miaan si kerendehan me pong tinai kalasahan. Mananin ga niya tanto tasabbut suku si kerendehan. Bang upama niya matay me bujang game kepeg ella tura tak bulak dunya sampai wapat. Bang upama niya matay ketimanan tura tak bulak dunya sampai ga me kepeg ella pabalik wapat. Bang upama niya dende umisi dem surga ubus dilem narka iene miaan elanin kome antara Asia duk Fir'aun dem surga Asia dilem narka Fir'aun sa kapalan. So sa ingene iene me kerendehan inen ine isab me hurul inden ine isab iene miaan pemekeg siyehin tek kali dilem surga mian pege yu walte supahatin hurul in sukat si kelelahan ni hajja masusehin iene bang ine isab suku si me kerendehanin me pong tinaimul liya. Nanansinin panagnaan sambung ni indananun bi miaan bang keniaan nin yene ni'mat tesubahat suku si me kelelahan tuhut nilai kerendehanin me pong tinai mulia. Koro me dalil tura tak bulak dunya iene hukuman pinetek ka Allah taala upama pen Allah subhanahu wa ta'ala hin ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam o kam me magpaparat saya kutiba alaikumus siyam tesubahat sikaam iene atawakan tesulat sikaam tapapardu sikaam iene pagpuasihi. Kutiba alaikumus siyam.
So nansinin may pong tinaikalasahan, te subahatin amanu. Yene magparatsaya amban kilalahan. Na sumaguwa, duman maanana lay syukatan na kilalahan te subahatin iyene si kalimat amanu. We siye ni hadja memuasihin. We siye ni hadja magramadanin. Gay nilamod dendehin pag-iba saga te subahat miyaan aman na. Gai, sumaguwa, tiap-tiap hukum peturun iyan si kilalahan, miyaan tuhot nilai iyan kirindehanin, may pong tinaiklasan. Kung may bisyara Allah Ta'ala, wa aqimus sala, o kam may kilalahan, nenggehan kam sambahayang. So duman maananin syukatan na may kirindehan ti subahatin lai, we bennal, gala kelelahan te subahatin lai we basa ga nilamod iyan may kirindehanin. So masilamod iyan si daakli may pong tinai kalasahan. Malaingkan niya may tartanto pa mahukuman petek ka sisiye yene tartanto hadja sisiye. So tek ka syarain, tek ka ayatin, tek ka parmanin nartanto iyene hukuman miyaan special sisiye miyaan kome pagkahayid, kome hukuman anak. So masisi inikhtisas, masisi iyan miyaan binataran syara seddi bang upamanin suku sisi atau kan special sisi iyan hukuman miyaan. So manjari may umat Islam sa irusab. Bang magpain Allah Ta'ala hindi dalam Quran ni mahamuliyah. Wa basyiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Wabashiril ladhina amanu pekegun pe inne iyene me magpaparatsayahin. Duk yene me maghinanghap tura tak bulak dunya inen. We bennal niya panugata siye niya tungbas de surga tekkali selaw dembuli. So duman na di tartantu iyene si kelelahan sumaguwa nuhut nilay karindehanin ketungbasan me pong tinai kalasahan iyene si tenged miyaan khitab miya natawakan si ayat Allah subhanahu wa ta'ala miyan. Kung may bisyara Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Duk magdayday campaign ni, maku kaampunan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Duk magdayday do kam isab ngangut sin surga ni. Iyan surga penugata we Allah Ta'ala pusini. Surga ko luhahan langit duk bulak. Langkewan nen priyata duk iyene peluha. Pebabag duk paluha sa ili. Ko penekahantang langit duk bulak. May pong tinaikalasahan. Penugata pusini. Uiddat lil muttaqin. Penugata si Mesiye magmamataliw. So te subahatin nan siinin me magmataliw ang ban kilalahan. Sa duman maananilay wega sakup iyene kirendehanin iyene sinukataan wa Allah subhanahu wa ta'ala surga lay me pong tinai mulia. So hangkan nepen Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni Muhammadiyah niya amban may ayat, masih pinalabon may kerendahanin, masih tersyubahat may kerendahanin. Pen Allah subhanahu wa ta'alahin, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Iyene pa inne meghinang kahapan minas salihat. Meghinang iyene amal mekesulut Allah. Amban iyene kaparudu-paruduan. Lingkumun sampai ke sunnat-sunnatan. Min dhakarin. Amban me kelelahan. Au unsa duk amban me kerendehan. Wahuwa mu'minun. Buner magparatsaya meg-iman tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Faulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna naqira. Siyain lune kedende lune kelella. Umasik siya megdelem surga tek kasilaw kiamat. Wa la yuzlamuna naqira. Duk gay siya inanyaya we Allah Ta'ala bisan kwe minning
bisan kwe hunnam, bisan kwe kagaw, gayse inanyanya we Allah Ta'ala, masih pinengurung we Allah Ta'ala, iyan tumbas kekehinang de mahapmiaan, bangke niya anden mekehinang kahapan turata bulak dunya inen, bisan kwe diki kuman, ban kwe hunnam, ban kwe mining, ban kwe kagaw, iyan kekehinang no kahapanin me pong tinai karasahan. So pen Allah Ta'ala, wa may ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Bang niya pa inne meghinang kahapan, bisan pe ko'y hapak-hapak, bisan pe ko'y hunnam, yara, tekitene tek kali silaw kiamat tung basnin, iya na bakas kikihinang nito, diata bulak dunya ini. So, pen Allah Ta'alahin, wa may ya'mal minas salihati min dhakarin aw unsa, bang niya meginang kahapan, amban, iya na hinang mekesulut, tuju Allah Ta'ala, amban kelelahan, min dhakar, aw unsa, duk amban iyene kerendehan, wahwa mu'minun, bumag iman do iyene meghinang kahapan inen, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, siya iyen, umisi siya megdelem surga, wala yudlamuna naqira, duk gay siya inanyaya, wa Allah Ta'ala, bisan kanianin ko hunnam. So, sambatan iyene meg-i-speaking, dakam susi me kerendehan, masih kampenno ni'mat lumamud kam mian si ni'mat iyan delem surga tek kali siya lew dambuli. Pen Allah Ta'ala hin pe delem Quran ni mahamulliya, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, sine mekehinang kahapan, min dhakarin, amban me kelelahan, aw untha, duk amban me kerendehan, wa huwa mu'minun, bu keniyaan dan magparat saya, fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Fen Allah Ta'ala, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, urungan kami iya penne, keeluman limaya, keeluman sannang, tu dia tak bulak dunya inen. Pineluhaya keelumannen, pinagbarakat rejekinen. Bisan kenianen rejeki kulang-kulang, bayisan gaji kulang-kulang, telesane kahapannen, pegi pinagbarakat wa Allah Ta'ala, bang kenianen meginang kahapan tu dalam dunya inen me pong tinai kalasahan. Inin si dunya. So kay pinagbida antara leladuk dende. Tabot silaw akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, duk bennal pa inne tungbasan kami, pengurun kami, iyan pahala nen tek kali selaw dambuli, iyan si me bakas kekehinang ne mahapin turiata bulak dunya inen me pong tinai kalasahan. So nan sinin amban me hadis tesubahat si tenged parkala inen pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha dakhalatil jannata min ayyi abwabin sya'at. Fakilahun bi hadis inen bakas de syubhat kuru. Painne idza sallatil mar'atu khamsaha, bang sinambahayangan pa inna we dendehin 5 waktunin. Idza sallatil mar'atu khamsaha, bang sinambahayangan we me madamin we si mama iyene 5 waktunin. Wasamat syahraha, lemikian pinuasehan du isa we si madam iyene miaan Ramadanin, puasinin. Wa ata'at ba'laha, bune magtaat do si madam inen pusibaba, si elalanin. Wa hafizat farjaha, bune rukenyaan dende inen atawakan madam inen ipat ne aurat dinak pinalihara we Allah subhanahu wa ta'ala siyehin. Ine tungbas ya Allah, ine tungbas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si hadis ne inen dakhalatil jannata min ayyi abwabin sya'at,
tek kasilaw kiamat magbaya-baya dendeinin bang amban niya lawang surga paasik tek kasilaw iin. Allah. Inin tungbas me dendehin me pong tinai kalasahan. Sudah kam susi. Bisan keekahan amban iyan me tesubahatin me peleway miyan atawakan cimanda dehelu miyan. Ni'mat suku si kelelahan. So tiya ni suku si kerendehanin me pong tinai kalasahan. Tungan pekew, megpene-pene kew bang amban lawang surga paasik. Liang do makepeg-pene-pene tek kali selaw dembuli. Sumagua requirements nin. Megpelista kam nan si inin, si ampat inin. Mangga mekelistahin. Ida sallatil mar'atu khamsaha bang meglime waktu rendehin. Wasamat syahraha buner puasahan ne bulan Ramadanin. Wa ata'at ba'laha buner magtaat si illani. Yene taat si makahapin. Taat duman si maksiat. Wa hafizat farjaha. Butampengan neru dinak tinampengan Allah Ta'ala hin amban aurat ne. Dakhalatil jannata min ayyi abwabin sya'at. Tantunen den demiaan. Megpene-pene tuanya. Tek kalay silaw dembuli. Bang amban iye lawang paasik. Megdialem surga sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ni'mat inin si dende. Liang inin. Gana te keswa te peinte miaan si kerendehan. Asi kelelahan. Me pong tinai kalasahan. So niya si siya me ni'mat inin. Natungan pekam isab. Me pong tinai mulia. Mura rumanamal inaplayan. Iyan pakarajaan ini. 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Dukwal gay. Subay gewal ngisi-ngisi. Si ilane. Pege iyan surga nin. Subay magpapap si ilane. Subay magtaat si ilane. Duk ngipat sin aurat ni maghijab. Yene semmek panapit sin syara sin Islam. Tek kasilaw kiamat pinagbaya-baya iyan bang amban niya lawang pasik surga tek kasilaw iyan. So may umat Islam. Ni'mat dialem surga sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pen Allah Ta'ala lahum ma yasha'una fiha waladayna mazid. Lahum ma yasha'un. Niya pe innelay dialem surga miyan ine kinabayaan wa manusia. Sali dudella. Sali dudende. Waladayna mazid. Dukpen Allah Ta'ala. Duk niya petupende. Sedi amban me nikmat. Yene mengge megkepeid. Mengge megkeubus. Di alam surga sin Allah Ta'ala miyan. Pinengurung si lela. Duk si rende. Waladayna mazid. Duk niya pepen Allah Ta'ala. Panambak kami siye. Ga pe mararahi. Yene me nikmat pinengurung miyan. Me pong tinaikalasa. Pen Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hindi alam Quran ni mahamulliya. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Duk niya penele di alam surga iene kinaseban we napas. Kineseban we napsu. Kineseban we tabi. Kompleto di alam surga iene bang kineseban tabi rumahapin. May pong tinai kalasahan. Nawigay niya alay di alam surga. Baya kew pen Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walahmi tayrim mimma yastahun. Baya kew mangan amban iene isi. Dapat ko may isi kambing, isi sapi atawakan isi inene. Amban may kinakan halal tura tabulak dunya inin. Walaupun isi manuk-manuk may pong tinay magbaya-baya kyo bang isi manuk-manuk ine kinakan nun lay delem surga. Walahmi tayrim mimma yastahunduk amban may isi manuk-manuk penugata siyehin atawakan pengurung siyehin. Pamakan siyehin tekkale silawi amban-amban kabayaan de may pong tinay kalasahan. So sa inin, wafiya ma tashtahihil anfus. Niya pain nilai, kinekegan, atawakan kineseban wa inapsu, wataladzul a'yun, duk kinekegan wa mata. Nakone tasubahat tabi malayin, pen Allah, pen miyaan Allah Ta'ala sa hadis ni Qudsi, a'dadtu li'ibadi as-salihin, fiha ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Niya penne dalam surga sin Allah Ta'ala. Penugata uwe ku siya may ipon kubar ibadat lura tak bulak dunya iyan. Mala aynun ra'at. Yenega pe bakas tekite we mata.
Wala udhunun sami'at dukga pe bakas takala we tainge. Wala khatara ala qalbi bashar duk bisan agen trip. Bisan agen imagination. Ga pe bakas te imagine we iyan kahapan dalam surgain. Niya la ipenugata iyan si me manusia me umisi me dalam surga mian me brad. Me pong tinai kalasahan. So tiyak ni tileubin. Natuan, okay ni. Niya nilay pemulawan, lamod na kami si me pemulawan lay. Me penemek nemek, lamod na kami si me iyan penemek lay. Lamod na kami si me magkakanbuwa kayulay. Lamod na kami si me magkakadbayuan isilay. Sa tinilaw kamihin, nasa inggewang upamanin kumati delem pagkileunan. Ga kumikiila, ngebutan kuga. Nasa inggewang upamanin kiniyaan ilakun umisi megdelem narka. Buwa ko delem surga. Sinenelim bang ko delem surgain. Bang upama kiniyaan tege-elak kutura tak bulak dunya ini ubus biugitan aku. Puasili gane ko mekiela pabalik sampai mati ku sine sa sewe ku meg sweet delem surgain atau akan limbang ku delem surgain. So masih inin sembungan teme pong tinay kalasan. So tiyak sembung nin. Dake ususi. Ga niya kulang delem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Me umat Islam. Yene kahalan dende delem surga. Kahalan dende delem surga. Mula-mula tagnaan te iene si kahalan pamapanjari iye. Ga niya pelingkat amban dende umisi megdelem surga me pong tinai kalasahan. Yene me tesubahat te hurul ain jaman lay atau akan lecture te bideheluin. Miaan hurul ainin lingkatnen makadandu item matanen yene item ne induk makalandu pote yene pote matane inen. Labong pelek, labong kilay, lano kuit ko kahantang kuit pugad. Miaan pain bahasaten duk sinubahat wa Allah subhanahu wa ta'ala kaannahunna baydum maknun. Ko kahantang iene mian bang lokapam nu pugarin yene ko lanu bakas ilokapan nu layne. So sa ili ne me sifat sin hurul ainin bang humanggaw pito para tak bulak dunya makajari kasahayahan ne dunyahin duk makajari kebengihan ne dalam dunya tu duk manjari bang metak elonen dem tahik ngiteb bang tahik mamaasinin hawa iyan hapnin. Sa iyan hap, iyan mi ansin hurul ain. Dalam surga Allah Ta'ala. Peg umasik iyan hurul ain dunyahin. Yene andanu kuwaitu sewe nu magbihing-bihing mamayamli. Atawakan yene andanu kuwaitu sewe nu magsew-sew mamanganli. Atawakan yene andanu kuwaitu sewe nu mapakali-kalele bisan kanian bin magtala. Bang umisi dalam surga. Ine tehinang iye nekura, tehinang iye queen. Dalam surga may pong tinay kalasahan. Tehinang kiyo queen. Lay dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nainin may pong tinay kalasahan. Gebisan umabot lingkatan hurul inin silingkatan de. Wei, pen may keulamaanin. Hurul inin tungbas duhadjah. Si Mesiye mag-ibadat to rata bulak dunya inen. Ubus den de dalam surgain. Siya tinungbasanin. Suma si magbidda iyan penungbas duk tinungbasan. Teddo bi, tegets bili. Even tuk makahap iyan dindehin bang umisi dalam surga. Hap siyamban hurul in, pegi hurul inin. Penung mas duhadja si Mesiya magparatsaya bakas maghinang tura ta bulak dunya inin. Pegge den de tura ta bulak dunyahin bang umisi magdelem surga sin Allah Ta'ala duman si hat-hat tungbas penungbas wa mag ibadatin. Sumagua siya tinungbasanin may pong tinay kalasahan. Hangkan siya peniya hap den de duk lingkat bustan den duk lingkat iya nemian me penepet den dalam surga sin Allah Ta'ala amban kemun kerendehan dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Syutura tak bulak dunya inin bisan keniaan nun gehap dende, bisan keniaan nun miaan pandakan, bisan keniaan nun peinte miaan pennowe semua pagkamalan ne kawe me duwe ungnun, bisan keniaan nen upama tura tak bulak dunya inen game ha pagbaran nun bang kyo mag-amal ibadat tek ka delem surga gani makatulingkat nun. Lingkat original, duman me lingkat amban 360, duman me lingkat amban me filter, gay asal lingkat ga niya perupang ni, lingkat ga niya iyan men seget ne seputi me pong tinai kalasahan amban pa me penjeri Allah subhanahu wa ta'ala kau. Ubos umul 20 tahun gay ne magkabahi sa kapalan. Tura tak bulak dunya inin bisan sa inggalingkat nun. Ando, bang ne kiyo mag-umul me 50 tahun ataw akan mag-umul ne me 60 tahun, bang ne kinusyo me papanon sayo mag-sweet-sweet kamdok elabin. Ando, subay ne akan te kiyo pinisi balik sayo, kuitin mengkin pabalik pagi magkotot ne. Bang kiyo upama me mian, magpesweet-sweet si kao elanon me minum mian, me papanon upama sayo antara bipain duangan. Kasambat nin sa terbong kita ko ngok plastik balon mian bakas lesu. So gay ni umabot di alam surga me pong tinai kalasahan me pakarajaan mian. Lay di alam surga salaman-lama keu bata-bata, salaman-lama keu hapdende, salaman-lama keu di alam kelingkatan hajjah. O keu dem buat pong tinai ko dende kalasahan. Inin tung masin me kerendehan di alam surgain. Yan ang penjari siyahin may pong tinai kalasahan. So dah kami susi. Tu dalam dunia inen. Ek manamal ngudji kita. Ek manamal miaan masayahan kita. Pagigay may hap bantukten. Pagigay may hap peluwehanten. Sa once kayo umisi dalam surga. Ga niya makatulingkat nun may pong tinai kalasahan. Kauni queen di alam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mas labi pelingkat nun amban hurul ain. Tek kasilaw yan. Ase-ase hun yan. Pigi sa inin bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Duk junjungan ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk sa inin in-explain weme. Kaya wala maantin bime pong tinai kalasahan. Nasa inga isabtuan bang upamanen kahalan. Iyan eme dende di alam surga. Ga me ke ela tura tak bulak dunya atau akan tinimanan wa elani atau akan ko ni sinubahat nan sinile me delem narka elanin. So kahalan kerendehanin me pong tinai kalasahan. Delem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1 dende yene mate tura tak bulak dunya inin qabla an tatazawwaj. Dehel amban me peg elani. So mati siya o siya bata-bata, mati bujang, game ke ela tura tak bulak dunya inin. Atawakan bisan kenyan nen siya bahi na tebut kuliut siya tamban last trip sampai ga pente me ke ela tura tak bulak dunya inin sampai wapat. Sa beribadat iye tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat siya si pag-agaran last trip na ga niya peruaan ni. So mati iye bujang may pong tinai kalasan. First dende. Umisi dalam surga mag-ibadat sa mati iye dalam kebujang. Kamarwenen may pong tinai kalasahan. Dende. Iye ne dende ketimanan tura tak bulak dunya we elane. Ubus me ke ella pabalik. Ketelu dende. Iye ne dende kenean nen tura tak bulak dunya inen umisi dalam surga sa problemahin elanin dalam narka. Ko iye ne paatag po anda Fir'aun nuk Fir'aun. Keempat nen iye ne matei miaan puas amban peg elane sumagua me pong tinai mulia. Mati miaan iene miaan dende miaan sa dialem ella pe iye as in ella cuma gua me taanda iye si kawah ini ubus gaman ngebutan me kepeg sa kake itala mati ne iene ella ne miaan sike lime
Iene dende balu. Dende balu. Iene dende balu me pong tinai kalasahan. Matay elanen uus ga na meg ella pabalik. Uus umisi di ilem surga keruangan me pong tinai. Si keennem yene dende balu sumagua mekepeg ella puas amban balune lay puas amban iddanen ubos sampai megcaukaken siya wapat duk iene mian elanem yan sampai umisi siya dalam surga kemon. So inin na inin kahalan dendehin dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai. So number 1, iene dende matay dalam kebujang atau akan matay dalam iene mian kanggaelah ngibot muli hapadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Inin me pong tinai kalasahan dakew susi. Karu isab dalam surga pen iene Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala pen me kaulamaan ten karu isab matay soosa ga ngibutan maka anda tura tak bulak dunya inin. Tura tak bulak dunya inin. Bisan keniyaan nen matay bujang ubos niya ruisab tura tak bulak dunya inen matay me kesubulan coosa ga ngibutan maka anda tura tak dunya tu ubos umisi siya dalam surga. Lemikian niya ruisab me lellah umisi dalam surga sumagua kaandahan den dalam narka ko Nabi Nuh duk Nabi Lut andanen dem narka. So keniyaan den dalam surga ga niya tebo ore seosa andare bitu amban dunya pege keniyaan andaren dalam narka. So me pong tinai kalasahan me mian pain iyan explainan sin Syekh Munajjid rahimahullah hafizahullah ta'ala. So inin dake ususi Allah subhanahu wa ta'ala bahala ni si kau iene magbaya atau akan iene magbayaan kau bang sine iene limbang nun lay dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala mian. So masih kau tege elah lay dalam surga sumagwa duman hurul in pinain hurul in lillah dumain pegi hurul inin den dehajja sumagwa yene me lillah tura tak bulak dunya inen me pong tinai mulia wapat ga niya kaandahan de dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lemikian lamud dab hukuman na inen yene me kerendehan matay ubos umisi dem surga sa problemahin elaren dalam narka gay gumua billahi. So may umat Islam masih siya pinaelahan we Allah ta'ala iyan si me'lella sin surga kone pinaintili mangga niya me'elanili mangga niya me'andanili. So hangkan dem buwa amban me riwayat Allah walang bang sahih kiriwayatin bang ineke miyaan iyene Asia anda Fir'aun radhiyallahu anha qil ta'anda wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lay dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. In amban me qaul amban me bisyara. Tesubahat we me kaulamaan tenan cinin. So amban me iene mate sa osan umisi dem surga bu dalam narka ilanen iene Asia anda Fir'aun. So amban me riwayat tesubahat me pong tinai kalasan iene mian Asia inen ta'anda wa Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga sin Allah ta'ala. So pen Allah ta'ala apen Rasul sallallahu alaihi wasallam teriwayat wa Imam Muslim amban hadis Abi Hurairah pen wa ma fil jannati a'zabun ga niya lay dalam surga single panak bisara tege ella kemon duk tege anda kemon. So dane keu susi oke dende gak ni alimbang ne tura tak bulak dunya ini sampai tebut kuliut sampai tebut mati
megmesusi ke ubang sine limbang nun dem surga. Pehemukanun dinun nuk bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fil jannati a'zabun. Ga niya dalam surga single. Ga niya dalam surga we ga niya limbang ni. Sari rulella, sari ru dende tege limbang keu dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sakone pinain kulay yene me dende wapat ga me ke ella atau akan ellaren dalam narka me pong tinai kalasahan. Na pinaelahan cewe Allah ta'ala lay data si dalam surga amban me kelelahan tura tak bolak dunia ini. So sine-sine iye ne kinabayaan dali me pong tinai mulia. Pen Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa idza lam tatazawwaj ay al-mar'atu fi ad-dunya fa inna Allah ta'ala yuzawwijuha ma taqarru bihi aynuha fil jannah. Fa an-na'imu fil jannati laysa maqsuran 'ala adh-dhukur wa innama huwa lidh-dhukuri wal inath. Wa min jumlatin na'im az-zawaj. Pen Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bang niya pa inne matay bujang tura tak bulak dunya inen ga me ke Allah na pa inne bennal Allah ta'ala hin pinepenean iye lay di alam surga bang sine kabayaan na inilahin, bang sine kabayaan na inilahin iye ne me kekegeg pamayamnin, iye ne me kesinnasin pamayamnin. Fan-na'imu fil jannati laysa maqsuran 'ala adh-dhukur. Bune penne kahapan dalam surga indumanhan jatartantu si kelelahan. Wa inna ma huwa lidh-dhukuri wal inath sumagua penne nikmat malaihin si dende penne ruk si kelelahan. Masih mekeles sakemon na amban me bayuan nikmat iye ne az-zawaj, iye ne peglimbang, iye ne pegela anda me pong tinai kalasahan. So gay manjari, iye ne hadja me niya andanen makahapanin lelahin. Sige ne basa lamud dendehin. So masih niya, ayaw kau masusah. Tay manghud ko kalasahan. Masih kiyo gay single, dilem surga. Masih niya elanu, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Teka, senlaw iye ne me kekegeg, duk iye ne miyaan, mekasinna sin pamayam nun, duk makasinna iya ni sin pangatean nun. Lemikian lamud nan si inin, yene me dende, ketimanan, uwis wapat, so ga me keella pabalik. Ga me keella pabalik. So lamud lay si miyaan, pinepenean du isa, pineellahan ni Allah Ta'ala amban iyan me kinabayaan na rin. Ubus gay na maggana niya pagkimbu dem surga pen Allah Ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min ghil anan kami ni astelin ang bandem atay de dem surga sin Allah Ta'ala anan kami ni astelin ang bandem atay regana niya pagselos gani na pagkimbu gani na kajumo gani na pamange gani na pasungi gani na pangalura sungot nun ko bengitonek kaba no sungot me pong tinai kalasahan. So ga niya pagselos lay dalam surga. Gana niya basa may meglepak lay dalam surga, may megtibag duk bakia, megtibag duk may putuhan sa pagkeselos may pong tinai kalasahan. Gana inin dalam surga bang upama niya na duman surga ketepihan din. Pagke surgain ga niya may parkalain inen may pong tinai mulia. Nabuga niya pepihan jadi bangkay surga bangkay narka may pong tinai. Bang ketepepan umisi dalam surga kemon may pong tinai mulia. So yene me dende tura tak bulak dunya inen. Ketimanan no elari sampai ga me keella pabalik lemikian lamud duwi sa binelahan. Yene me kekegeg yehin lay delem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang upamanen dende balu. Bang upamanen dende balu. Ubus sampai puas amban kebelune miyaan ga mag-ella pabalik. Ga mag-ella pabalik. Na may umat Islam. Bang umisi siya dalam surga keruangan, inin magdembuain dalam surga sin Allah Ta'ala. Inin magdembuain. Sambatan linya me makanako ituhin. Til jannah. Du aspart. Sampai dalam surga maglimbang siya. Hininang were iyan suku dalay dangan parangan.
So inin megkeswa dalam surgain, meg-elaan da ngibut dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, yene dende balu tura tak bulak dunya inin, boga ne meg-ela pabalik. Duk iya mekepegdem buwa, iya nemiaan dalam surga sin Allah ta'ala, duk iya ne duk elane deheluin me pong tinai kalasa. So iyan me pong tinai mulia si tenged pakarajaan in. So wang niya kam hangkan ne miaan amban me riwayat nan si inin. Pagsapayahakan ulama si tenged parkalain inin. Bangken niyan nen miaan balu dendehin ubus gana meg-ela pabalik sampai umisi siya dalam surga ke ruangan siya megdembuain dalam surga sin Allah Ta'ala. Pen Allah subhanahu wa ta'ala in dalam Quran ni Muhammad liyah, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Open ya Allah, pasekun penne me manusia lay dalam surga adan, yene pangajanji nusiyehin, duk paasihun du isab, peisihun du isab. Ya Allah, yene me kaammaan den, duk me kaandahan den, wa dhurriyyatihim duk me kaanakan den, innaka antal azizul hakim. Iyene miaan benal kau sangat kalengkew nun, duk sangat kete unun betad nu parkalain syakat pemetaran iye. Na inin me pong tinai mulia si tenged pakarajaan ini. So tura tak bulak dunya bang salihin dukemon amma anun anak nun kaandahan nun atawakan andanun me pong tinai kalasahan tek ka dalam surga masih kam mekepeggeswa lai, masih kam pinagdembua wa Allah Ta'ala hinlai. Hangkan tura tak bulak dunya inin papahap kitebi. Dakun bipapap kaanakan bin, dakun bipapap mian yene dembuak pamilyahin. Pegei pebekkat pegdembuain insyaallah puas amban kamatay. Tek ka dalam surga niya waktu ne meke pegdembuak kitebi pabalik duk me siyein. Bangken ya annen umisiru kitebi dalam surga me pong tinai kalasahan. Inin yene bisyara Allah subhanahu wa ta'ala. Ben Allah Ta'ala walladzina amanu wattaba'thum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Yene me siya magparatsayahin butinuhot do siya me kaanakan dali magparatsaya magamalhap na peturul kami me kaanakan dali si siya dalam surga pinagdembuwa siya dalam surga masih pabalik me pong tinai mulia. Inin me pong tinai si tenged iyane dende tura tak bulak dunya inen baru ubus gane meg-ela pabalik. Nabang upamanen dende baru ubus mekepeg-ela pabalik ubus umisi dalam surga kemon duk me keelahan dele bakas upama baru ubus mekepeg-ela balu na isab, us mekepeg-ela balu na isab, us mekepeg-ela. So ampat umisi dalam surga kemon. So tilewin nan si inin pusine dendehin, pusine pemeelhan iyahin dalam surga sin Allah Ta'ala. Gay sab manjari si siye kemon, pegedumani kopi ko 3 in 1. So ekka nan si inin bisyara sin kaulamaan. Amban me bisyarare pinepene andende inin bang sine amban siye mahap pangadatan nere. Bang sine amban siye amban me mahap pangadatan nere. Sa bisyara inin lamma. Me pong tinai kalasahan. Tamanan tapit ne bisyara nan si inin me pong tinai. Bang keniaan nendendehin me keella magbalik-balik tura tak bulak dunya inin magbalu tura tak bulak dunya inin us me keella pabalik. Sine-sine iene tamanan dembuli elane lay ien peg-elahan ne dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan nerembua waktu maganda Muawiyah bin Abi Sufyan pu Ummud Darda. Ummud Darda anda Abu Darda. Se anda Abu Darda.
So maganda Abu Sufyan puas amban kabalune pusi Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. So pagsakay inanda din dainin penne inni sami'tu Abu Darda yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bennal penne aku di dalam surga bennal penne aku tekeleku bakas elakun balukulay magpain we tekele ni Rasul sallallahu alaihi wasallam misara ayu mamra'atin tuwfiya anha zawjuha sine amban me dendewe balu mati ilanin patazawwajat ba'dahu bune meg illa puas amban balune lay fahiya li akhiri azwajiha tantunen ted penetek kali silaw kiamat sine ilane dembulihin in ilane dalam surga sin Allah hu ta'ala hintek kasilaw dembuli wa ma kuntu li akhtaraka ala Abi Darda dugay penne kapag palit ko Abu Darda penne si Kau kabayaan kun penne Abu Darda kami pemegdembuain ngabut dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, niya pekepesuit amban love story antara Abu Darda dok Darda me pong tinai kalasahan inanda wa Abu Sufyan nekura sin dunya jaman lay ga pinagpalit wene gay penne kapagpalit ko Abu Darda si Kau kabayaan kun iya pete lakun me dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sana all sambatan makanak ko ituhin may pong tinaiklasahan. So ininlah sa Darda po Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. So venne miyaan gay pa inne ayu mamra'atin tufiyat anha zawjuha pin Rasulullah sine pa inne miyaan dende balu bumati ilanin bumag illa pabalik natek ka dalam surga iya te ilanin taman dan dembuli ni ilanin. So bisyara Abu Darda wa ma kuntu li akhtaraka ala Abi Darda gay penne ke upene ko amban Abu Darda kabayan kun iya ngamut dem surga illa kun me pong tinai kalasahan. Masya Allah, inin Darda duk Abu Darda be pong tinai kalasahan. So nanti inin tampal manamalan miyaan tampal manamalan tenged pakarajaan inin. We bennal den dehin tek ka dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala miyaan bang umisi siya dalam surga kemun peg elahan na iyan taman dembuli elanin. So baya kirukgai gana tinang tesa inin syara Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa duman maananin lewe pa sa megselos keulai we menangis keulai andui sa banda ko ni netanda penuhot po si ano dumain may pong tinai kalasahan. Ga na niya pen Allah ta'alahin wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ga na niya pegselos di dalam surga masih ginantian wa Allah ta'ala masih kau di dalam kalanaban nikmat amban iya ni kalanaban mian melepas amban ke uli ada kala lepas ni amban me kawan danu li sebab kalanaban iya ni pengurung Allah ta'ala si kauhin may pong tinai kalasahan. So angkan bang upama niya lume balu bukabayaan bin nagdembuwa kamduk ilalabin dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala saparanun bi tura tak bulak dunya inen dane kam meg illa pabalik duk te ilalabin insya Allah iye nemiyaan cewe bi metura tak bulak dunyahin supaya kam meg pegdembuwa tek kaselew iin inin amban me hikmat me pong tinai kalasahan pain may kesinduhan ulama hangkan ni Rasulullahin kemon kaandahan nen gay manjari inanda puas ni amban iye gay manjari inanda puas ni amban iye hangkan haram kaandahan Rasulullahin inanda si kemon bangsa mukmin may pong tinai kalasan sampai tinimbang iye nemiyaan masih tinimbang iyan mian tenged pakarajaan mian masih tinimbang wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan mian ko lepas si taupik may pong tinai kalasahan ko mian masih anay negates ko siyang pinain kun. So sa pandak bisara may pong tinai bang upama baya ko megdembuwa iyan mian dalam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala dok iyan mian elanun
So masih keu makipagdambua insyaallah subhanahu wa ta'ala bang dalam surga do keu kemon may pong tinai kalasahan. So makuku kamaapan si kam kemon bang nali te bisyara laat so inin nikmat pasalan me kape manamal cuma gua mararahin me pakarajaan mian me pong tinai kalasahan. So dambua pelas insyaallah subhanahu wa ta'ala iyan me akal te bitura tak bulak dunya ini. Yebe boon akal nu data bulak dunyahin pe isi nu megdelem surga. Pein kaidahin la yukasus syahidu bil ghaib. Gete boon akal nu dem dunyahin binopihap dem surga. Me pong tinai mulia. Upama me sinui-suihan ke pasalan me suba delem surga megtu me pesek delem akal nun me suba rebel side. Kegempungan la itatin tewi asa atawakan me bunut bang peselui ne bang me be tudunuk penu say na surga dem surgain suba dem surgain lumain hap manamal malihin. So gete boonu iene miaan bahasa me pong tinai mulia pikilan nu metu si dunyahin iene hap delem surga pege perkala gaibi ga niya ngeteuhan ne perkala melin malingkan subay du hadis duk parman mangakahin bangsa ingi kahalan dem surgain. So ene me bisarabi pain bi me delem surga we ngakal dumasi inin lola megduse kita si Allah subhanahu wa ta'ala me pong tinai kalasahan. So gite boon me akal nu basa mian metu delem surgain binopili duta bulak dunyain binopili delem surga mian pegdusehan tein insyaallah ta'ala pinain delem surga me mangeten mamis antag ko mengesua upama me manget nun mamis le dalam surga duse inin janan kue kebukingan nu dinun dalam api neraka jahannam me bisa rasa ini demikian iene me bisa ranu pinan ek karungakal dalam surga duse ini insyaallah taala petunaan nu iene surga pina penjari Allah taala hin me pong tinai kalasahan si tenged iene pakarajaan ini so tege tampat kemon paglolain me pong tinai kalasan tege tempat paglolain bang agama dated paglolaanon bang pasalan parman duk hadis dated paglolaanon dated paglolaanon pegge du se inin koru kita ngimbento sin story metad lawante megdelem bangku te delem surga sin Allah subhanahu wa ta'ala inin me pong tinai kalasahan suwe hineli anten. So bang upama gi keu kahagan. Bang upama gi kita me conformi si suwi Allah taala so balik do si kite. Dani kita mopot gabidda atawa kandani kita iene mean. Ngimbento iene me story te pegdusahan te ini insyaallah subhanahu wa taala me pong tinai kalasan. So TTV KTV tege tempat manamal paglolain. Tege waktu paglolain. TTV bisa KTV bang maglola kita biru bang sa ingge bantuk nen. Sabang me live sa inin me pong tinai kalasahan. Paku kuted jikaam. Bang upama ge kita tumanam bang ge kita meke peglola meke popot ga abidda. Dani kita pakali benal nen pandak bisara. Pegge megduse kita aja si Allah taala pangenalan ten we pahala teddo ten ine keu hati duse tinungguan te matuhi. Inin bentuk nen pekerjaan so suwe tempat te betad te kemon parkalain si sukat pemetaran iye me pong tinai mulia tege tempat peglolain duk tege tempat iye ne miaan peg anu agama Allah subhanahu wa ta'ala inin si tenged pekerjaan ini yo peglolaan bini hajja kemon peglolaan te bini hajja kemon peglolaan te bini hajja ine peglolaan nu turata ulak dunya inen dabang agama dabang Quran dabang parman gi megad dubusungin me pong tinai kalasahan subhanallah Quran hadis peglolaan wenu inimbento sampai me mopot keo ga bidda ubus mian kormangga si kau me pakarajaan ini so pakuku pegi peseb ku inin si kaam sabab dumandu balik pusine iyan me pakarajaan ini balik du si kaam balik du iyan si mian me comment mangga me bidda inen me pong tinai kalasahan balik do iyan si me misaraga bidda inen dusenen me pong tinai kalasahan piun parman Allah taala
Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam takal no paglolaan. Takal no peghinang dagayan. Gikan makaara-ara miyaan si tenged parkalain inen si me personal. Nalimikian sa me pong tinai. Sige ni pinag-addatan we tebi. Me lecturer mang me ako de ine alug-alug kun garo niya sukat pag-addatan tuo. Garo niya me sukat miyaan garo na ranggaw ko. Dumando ko atao. Dumando ko me sukat pag-addatan. Sa sige ni kam mag-addat iyan si pagkamanusya dem buwa manusia. Mag-addat kam si Quran. Duk si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mag-addat kam si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. So may pong tinaig kalasahan. Bang upama niya may pito ganta ngayon dagi ruhadja. Ganta may meglola ruhadja. So hapenegi pakali pegi do si hadja teddo ren. Do si hadja magtambak magtahan si siyehin. Ang bandunya labi-labinin bang ilaw akhirat may pong tinaig kalasahan. So inin PS sebadja si kaam may pong tinaig mulia. So tege tampat paglolain. Meglola kita duk tempat paglolaan. Meg kakat kita duk tempat pegkakatan. Cuma gua bang upama me parman, me hadis ne. Sampai yun ne kita me megletob upama ga bidda. Inimbento we sa inin hadisin sa inin parmanin. Me pong tinaik kalasahan. Enin me kidilikaw manamalin. Da apekewe kita walaupun rasul pen Allahin. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Bang bakas pa inne aiyan Rasulullahin misara ga bidda yene duman amban Quran duman amban agama eddo kami tedduk tangan kanawan bininsana we kami. Thumma la akhadna minhu alwatin duk petud kami balig tengkelong nen pinapatay sir unduun bang kinian nen hinang ne dagay Quranin. Hinang ne dagay kalam Allah Ta'ala. I Rasul tinunggaan wa Allah Ta'ala. Sa inggir bang upamanin kita bidumando Rasul ubo sinang tebi dagay Quranin. Hinang tebi dagay iyan ne parman Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Nagimegad busungin. Katawahan binuban nadya busungin si baranno. Pinasigpitan si kay alumno. Indananon. May pong tinai mulia. Niya pamilya tebi. Niya alata tebi. Niya kaanakan tebi. Meglunsur kita tebi. Megsauka kay rata motor kahaba elew. Makajari kay aksidente rembuwa waktu. Makajari kay dembuwa waktu. Miyaan ketengkawan alata. Makajari kay dembuwa waktu kehban me luma. Iyan. Part amban me busung pinetek ka Allah Ta'ala tuju kita. Duman ni hadja amban me. Iyan e basa. Subay kayo megbutitingan. Subay kayo miyaan meat we basa busungin gai ekal lebean busung pinetek ka Allah Subhanahu wa Ta'ala si manusia may pong tinai kalasahan. So peglolaan te binahadja bang upama ge kita bitumanam bangge kita meglola. Peglolaan te binahadja bangge kita meglola. Bang upama meglola kita bisu magua tuan. Bang upama me Quran ne pente inimbentoten. Me hadis ne iye ne miyaan. Ine ko. Pine me mengge kinahagadten. Sampai hinanang-hinangan ta istorihin. Subhanallah. Tinalew kitebi. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahil azim. Gaan niya amban me manusia meglolaan agama inen. Meglolaan sin Quran inin. Malengkan agad ne iye ne tupe si dunya. Sa inggir bang tekkali silaw akhirat may pong tinay kalasan. So, megtawbat kitewi, si may pakaradyan men. Nate kitewi ruisa, bang kitewi meglola, duk tampat paglolaan. Maggakat, meggemon gani ang problema ni bang samantaraan dilem kahalal. Sa bang upama sampay parman ni, sampay Quran ni tebi walik. Labod may paglolaan tebi. Nadaa may pong tinay kalasan, pagay siya di parkalaan inin. Duman na inin pente normal iyan may pakaradyan inin. So, iyan PS sebadja si kita bikemon. Bang mangga metewain. So, gana problema ni. Garwi sa blai pente may pakaradyan li. So, magawa bang upamanin na metewain upama. Nagania, ano te, pegi asal say, peg PS7, may pong tinai kalasan. Tapos yung laite biru, miyaan, yene, bisarahan bikemilaat.
Upama ko may ako, binisaran laat, may inalinan may bisaraten balap, atawakan inalinan may miyaan, may inako sungkang mangking may bukokten, inalinan iyan miyaan, sungkang mangking may bukokten, inalinan in-screenshot may pinesen pito may bakaanten, si, garo ko bakas may mag-react, atawakan garo ko may ngama, o kero hinang mikudagi, sa bangkuran may pong tinaik kalasahan. Sukat sinawalanin may astel sa iligan, subay may pinagawa upama, o kero. Sa bangkuran, bang hadis ne iye ne lapastangan mo siyang batang Tagalogin. Bisara Allah Ta'ala ne iye miyaan peglolaan no, hadis ne peglolaan no. So gini inin patut subay may sinawalan pagi subay ne patut pinagawa iye ne may pakaradyan. Ini nadukta hati te bikemon may pong tinay kalasan. Timbang iye ne watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabar, pagwasiat winasiat si kahapan. Pagwasiat winasiat si kahapan may pong tinay kalasan, pagpeeseb pineeseb si kahapan may pong tinay kalasan. So iyan may tenget pakaradyaan may pong tinay mulia. So syubero kita bisab nali paga kap akhirat kita bitu kemon hap akhirat kita bitu kemon ilista iyan ang malantin bitek kalisilog kiamat. Ako ni pinaintelay, bang may ako pa mahinang bidagay ka na problema ni. Abisan ko alinan biheng nga belanan naman bukok kun kahug ko bukok igorot atawa. Bisan pa inin pemis gana problema ni. Sa Quran, hadis andu ame hubaya si kaam kimon. Dahatid hinang te bidagay may pakaradyan inin may pong tinaay kalasan. Luginin manjari kita pereheng deheng bang hadis ni Quran iye hininang dagayin may pong tinaay mulia. So magmaat niya duman ko duman ko nga ma. Kome pinain kun, duman may adat mga main ine. Sumagwa, peeseb ni hadja, sabab pigi miyaan, kome ga te indan tebi, atawakan koge ga me te sayu tebi. We janan te pengedoan tebi miyaan, pardusehan. Iyan miyaan, me paghinang tebi dagay si me Quran, atawakan paghinang tebi dagay si me hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan, me pong tinaay kalasan. Sumako ko kamaapan si kaam kemon, bang niali tebi secara laat, bang isab, manusia aruku erobi makuku kamaapan si kam kemon bang niali tabi syarat tumuun erobi maksud debi mapakalihin me pong tinai kalasahan miyaan na imut bebegan tebi si tamanan tegees-geesin me pong tinai mulia maid ku si kam si lapal pagilalehan tebi ang bandunya labinan bang akhirat subhanallah wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته